قال مسلمانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي قد قلب إنسان كده بقاسي مثقال ذرة يعني تشتكي هندك كبر هبه دبي أو إنسان ناكف جنته يكدب يا رسول الله إنسان تخوازي قو جلي يخشك بين شكالا يخشك بين پیغمبر عليه السلام دبي خدت على خشكا حش خشكايت كي يعني جلو برقي إنسان خوشک بن شکالای خوشک به مالای خوشک به او نه کباریا پیغمبر علیه السلام دبی کباری گو انسان حقی قبول نکه کباری گو انسان اشخوا کمتر ببینه انسان چوچک ببینه ها کباری اوا وقت او هر دو خصلت انسان کی دهبن پیغمبر علیه السلام دبی او انسان ناکوه جنته